салом бинандагони азиз, барномаи ахборро тамошо доред. дар тақдими ман Шалои Гулхоҷа имрӯз 15 июл ин мавзӯъҳо пешниҳод мешавад. ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон мегӯяд, бинобар пандемия бозгардонидани кӯдакони тоҷик аз Ироқу Сурия муваққатан боздошта шудааст. оё кӯчонидани зиндониён аз маҳбаси кӯҳнаи маркази Душанбе ба зиндони наву замонавии шаҳри Ваҳдат чизеро тағйир медиҳад? ва сокинони ноҳияи Мурғоб мегӯянд, зимистони тӯлонӣ ба аксар хонаводаҳо зарбаи сахт зада, чандин сар ҳайвонашон талаф ёфтааст. аслан мардум ями деҳот замину корам надоранд, фақат шуғлашон ба чорудорӣ. омбудсмени Тоҷикистон мегӯяд, бо гузориши Департаменти давлатии Амрико дар бораи вазъи ҳуқуқи инсон дар кишвар розӣ нест. Департаменти давлатӣ ё вазорати кори хориҷии Амрико моҳи марти имсол дар гузориши Тоҷикистонро ба хотири рабудани мухолифин дар хориҷа, шиканҷаи боздоштшудаҳо, таҳдид ба фаъолону рӯзноманигорон ва маҳдудияти озодии баёну ақида танқид кард. дар нишасти имрӯза омбудсмен дар бораи кӯдакони аз Ироқ оварда ва дигар мавзӯъҳо низ суҳбат кард. гузориши Барод Юсуфӣ ва Амулраҷаб Юсуфӣ дар ҳамин бора аст. дидорбинии наздикон бо кӯдакони аз Сурияву Ироқ дар 2 соли пеш овардаро ба хотири пандемияи коронавирус муваққатан манъ карданд. ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак гуфт, ҳанӯз тақдири оянда ва кай ба наздиконашон баргардонидани онҳо рӯшан нест. онҳо кӯдаконе ҳастанд, ки падаронашон дар сафи доиш ҷангида кушта шуданд ва модаронашон дар Сурияву Ироқ зиндонианд. оиди баргардондани кӯдакон ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки вазорату идораҳои дахлдор оиди ин масъала корбарӣ карда истоданд ва ҳангоми ба як хулосаи дақиқ омадан ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак омода аст, ки ба шумо маълумоти иловагӣ пешниҳод кунад. моҳи апрели соли 2019 давлати Тоҷикистон 84 кӯдаки тоҷикро аз майдонҳои ҷанги Ироқ ва Сурия ба кишвар овард. дар аввал гуфта мешуд, ки кӯдакону наврасон баъди як муддат ба хешовандонашон дода мешаванд. шикояти наздикони аъзои зиндонии ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ яке аз мавзӯъҳои дигари нишасти хабарии омбудсмени Тоҷикистон буд. 17 марти имсол 4 нафар аз наздикони зиндониён дар номае аз омбудсмен хостанд шарҳ диҳад, ки бо кадом асос онҳоро аз гирифтани кӯмак аз пайвандонашон, ки дар хориҷ ҳастанд, маҳрум кардаанд. дар инҷо албатта мо мусоидат кардем, ба мақомоти ваколатдор ба соҳаи мазкур прокуратураи генералӣ муроҷиат кардем. прокуратураи генералӣ то андозае ки мо медонем чорандешӣ карда, албатта бо қисмати ба кор қабул кардан, ба мақомоти ваколатдор вазорати меҳнат ҷиҳати мусоидат кардан мактуба равон кард. ин роҳи ҳалли худа ин қисматаш меёбад, лекин қисмати аввалаш ман чӣ хел ки гуфтам, дар доираи қонунгузорӣ шахсе ки бевосита албатта ҷиноят содир кардааст, баъд аз ҷониби ӯ аз давлати дигар бевосита маблағ равон кардан ба муассисаи ислоҳӣ, ин чиз манъ аст. аз ин нишаст бармеомад, ки назари ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар бисёр масъалаҳо ҳамон чизе ҳаст, ки мақомот мегӯянд, аз ҷумла дар масъалаи маршировкаи донишҷӯён, ки интиқоди зиёдеро ба бор овардааст ва ваколатдор низ онро дуруст ва қонунӣ мехонад. зимнан ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон мегӯяд, аз Ғафур Мирзоев, генерали зиндонии Тоҷик, мактуб гирифтанд. Мирзоеви 65 сола, ки 17 сол қабл дастгир ва баъдан ба ҳабси абад маҳкум шудааст, дархост кардааст, ки қарори додгоҳ нисбати ӯ бозбинӣ шавад. омбудсмен ин мактубро ба суди олӣ ирсол кардааст. Ғафур Мирзоев дар зиндони рақами 1 шаҳри Душанбе нигаҳдорӣ мешавад ва имрӯз аз он ҷо интиқоли маҳбусон ба зиндони нави шаҳри Ваҳдат оғоз ёфтааст. як намояндаи раёсати зиндонҳо гуфт, ҳоло тамоми корҳо барои саломат расонидани маҳбусон анҷом дода мешавад. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло ин мавзӯъро пайгирӣ карданд. ин гурӯҳ сокинон барои гирифтани либос ва баъзе ашёи дигари пайвандони маҳбусашон назди маҳбаси рақами 1 Душанбе омаданд. хабари интиқоли зиндониёнро ба маҳбаси нави шаҳри Ваҳдат аз забони наздиконашон шуниданд. мара бачаам даъват кард, ки биё пешо кома бигем, моро дигар ҷо мекучонанд. барои хистам омадам, ҳақиқати райони Вахшама. баъзе хонаводаҳо умед доранд, ки бо иваз намудани макони нигаҳдории маҳбусон дар ҷои нав шароиташон беҳтар хоҳад шуд. ман рафтам дидам беҳтарай, ҳама адишиносам ҳамонҷа кор мекунам, ки беҳтарай гуфт, айчем ҷара ҷош соза. аммо барои баъзе аз наздикони маҳкумшудаҳо кӯчонидани маҳбас ва ё интиқоли маҳбусон ба ҷои дигар чандон аҳамият надорад.
فرقیت نداره چی همش ترما فرقش نیست این جای کجایی که باشه نباشه ترما маҳбаси нав дар паҳлӯи роҳи душанбе ваҳдат дар 15 километрии маркази пойтахт ҷойгир аст. он бо гранти иттиҳоди аврупо ва созмонҳои байнулмилалӣ сохта шудааст. дар маҳбаси рақами 1 душанбе аз шаҳри мавзӯъ худдорӣ намуда танҳо хабар доданд ки молу ашёи маҳбусон ки ба хонаводаҳояшон дода шуд пас аз ҷойгир шудан дар ҷойи нав дигарбора ба онҳо дастрас мешавад. дар робита ба бунёд ва шароити маҳбаси нав дар шаҳри ваҳдат вазири адлияи тоҷикистон 2 рӯз қабл зимни як нишасти матбуотӣ хабар дода буд. муассисаи ислоҳии седроб 1 ки дар маркази шаҳр воқеъ буд дар ҳудуди шаҳри ваҳдат сохта омода шудааст ва ин рӯзҳо омодагӣ барои кӯчондани маҳбусон аз ин ҷо рафта истодааст. ҳомиёни ҳуқуқ пайваста аз вазъи зиндонҳо аз ҷумла шароити баъди нигаҳдории онҳо нигаронӣ мекунанд, вале мақомот ҳамвора вуҷуди шиканҷа дар муассисаҳои ислоҳиро рад кардаанд. маҳбасҳои тоҷикистон солҳои 50-уми қарни гузашта аз сӯи ҳукумати шӯравӣ сохта шудаанд ва ба қавли масъулон бояд бо шароити имрӯза мувофиқ карда шаванд. омори маҳбусон дар зиндонҳои кишвар дар гузашта ҳудуди 10 000 гуфта мешуд. барномаро идома медиҳам. рӯзи гузашта вазири тандурустии тоҷикистон бо рафти хизматрасонии тиббӣ ва шароити табобат дар бинои шашуми маркази миллии шифобахш ки гирифторони сирояти COVID-19 дар он бистарӣ мебошанд шинос шудааст. ҳамзамон намояндагони ин ниҳод ба беморхонаи шаҳри ваҳдат ва як қатор муассисаҳои тандурустии вилояти суғд рафтанд ки барои муолиҷаи беморони коронавирус пешбинӣ гардиданд. дар айни замон Фарзон Муҳаммадӣ мегӯяд беморхонаи вилояти суғд дигар бора ба карантин фаро гирифта шуд. аз оғози ҳафтаи ҷорӣ даромадгоҳи тақрибан нисфи шӯъбаҳои калонтарии беморхонаи вилояти суғд баста аст. ғайр аз табибону шахсони масъул афроди мулкӣ иҷозаи вурудро надоранд. сабаб ба гуфтаи писичкони беморхона афзоиши гирифторони коронавируси нав аст. بعد از وقت قهوه سحری سال حالتش وحشی سکور جزئی بیبرو اومدم درست نشانه های کدام نمود بیماری داره؟ بسیار سلفی تاب دی اساسا مقامات در مورد همچون منطقه سرخ شناخته شدن قسمی از بیمارخانه ولایتی رسما معلومات نمیدهند. ولی مسئولان بیمارخانه در صحبت حضوری گفتند که حالا بیشتر از 25 گمانبران بیماری همگی را در اینجا بستری کردند. خشتوار مرا آوردم. چند وقت باز اینجا بستری است؟ این همین روز 3 روز میشه. اون که از کدام نمود بیماری دارن؟ اکا 50% گفته آوردیم ای شهر بوستون. حاضرش میگن ای اپارات سنیماتش کردن اونجا بهودی هست. بیمارخانه کلینیکوی سوخت که در عموم 31 شعبه و حدود 600 کت بیماری دارد بار دوم کرانتین می شود. درهای این بیمارخانه از ماه اپریل سال گذشته برای 7 ماه بسته بود. مقامات سوخت هنوز درباره شمار بیماران و جانباختگان و وضع وابسته به کرونا در منطقه اطلاع دقیق ندادند. ولی معروف حاجیبایف معاون سردار ریاست تندرستی سوخت روز 13 ایول در نشست مطبوعاتی در خوجند گفت بیمارستان‌های ولایت از پیشتر مجهزتر بوده به قبول و معالجه 1030 بیمار آماده‌اند. زیاد از 3 بیمارخانه سیرویتی در شهر رویه‌ها همه شعبه‌های سیرویتی در زمینه بیمارخانه مرکزی شهر رویه‌ها و همزمان یک بیمارخانه ناحیه‌ای رقم 3 در جامعه حیدر عثمانی ناحیه برجام و فروخت بود همچون هاسپیتال برای بیماران ذکر نموده کاربر فعالیت دارد. ساکنان سوخت از زیاد شدن بیماران کووید 19 و فوتیدن بعضی از بیماران صحبت میکنند. حاجیبایف میگوید رقم‌های مربوط به بیماری کووید 19 را تنها وزارت تندرستی کشور میتواند بگوید. از زمان اعتراف موجودیت کرونا در تاجیکستان تقریباً 14000 کس بیمار شده 109 کس جان خود را از دست دادند. مقامات میگویند 13600 نفر از چنگال بیماری همگیر رها شدند. ولی شبهه ها در مورد آمار رسمی در کشور همچنان باقی است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
وکیل پارلمانی قرغیزستان بیشین علی نوریدینов 15 ایول پیشنهاد کرد تا به قرغیز تباران کمک رسانیده شود که در پی حمله های طالبان از افغانستان به تاجیکستان پناه بردند. آنها از طالبان گریختند و پناهگاه میجویند. وکیل اظهار داشته است این مسئله را تا به سطح حکومت و پرزیدنت باید برداشت. آیا ما میتوانیم با آنها کمک کنیم یا به قرغیزستان بیاریم، گفته است وکیل. دفتر مطبوعاتی مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان شام 14 ایول با نشر بیانیه گفت در 2 روز اخیر از دهه اندیمین ولسوالی و خانه افغانستان 347 نفر به مرغاب تاجیکستان پناه آوردند. به گفته مقامات تاجیک آنها برای نجات جان خود از گروه‌های مسلح طالبان به مرز تاجیکستان آمدند و مرزبانان تاجیک با رعایت اصول انسان دوستی آنها را به قلمرو کشور راه دادند. حالا می رویم به ناحیه سرد و بلندکوه مرغاب که اقلیمش برای پرورش قطاس مساعد می باشد. ساکنان این ناحیه تاجیکستان قطاس را به خاطر گوشت و پشم و شیرش پرورش می کنند و زندگیشان نیز اکثرا از همین حساب می چرخد. ولی طور چارواپروران به همکاران ما گفتند زمستان امسال برایشان سخت آمده است. علیچور دورافتاده‌ترین وادی که در بلندکوه مرغاب جایگیر است. در این وادی که از سطح بر حدود 4000 متر بلند است، پرورش قطاس یگانه منبع درآمدی مردم می باشد. قمچیبک جپروف قطاس پرور است. او میگوید که زمستانی سختی را پشت سر کرده اند تا نسل قطاس‌های شیرخوار را به دست دارند. مشکل این که هر سال اقلیم تغییر می‌یابد. امسال زمستان سختی را پشت سر کردیم. به زور زمستان را گذراندیم. برای ما خوراک علاوه‌ای لازم شد. خوب که حکومت ناحیه به قدر توانش کمک کرد. حکومت رایون تام دستایلی کارمانم помогли چه могли. زمستان طولانی به اکثر خانواده‌های این منطقه ضربه سختی زده است. طول چند ماه صدها سرچارپا تلف یافته است. از نبودن علف امسال ضرر دیدیم. 4 قطاسمان مرد. حالا اینجا نگاه می‌داریم قطاس‌ها را. باید آنها را به چراگاه بریم. این یگانه درآمدی ما هست. اینجا چیزی نیست به جز چارواداری. در جماعت علیچور درخت نمی‌روید. زمینش نیز حاصلخیز نیست. مردم اینجا سال‌هاست با چارواداری زندگی خود را پیش می‌برند. اصلا مردم یمی دیو زمینو کورم ندارن، فقط شغلشون با چارواداری. نه اینکه مردم جماعت بلکه تمام مردم ناحیه مرغاب. این قطاس‌ها در چراگاه از بهار تا زمستان میمانند. اینجا نسل می‌آورند و بزرگ میشوند. ساکنان خوب درک میکنند که زندگیشان بدون قطاس پروری پیش نمیرود. در ناحیه بلندکوه مرغاب بر اساس گزارش‌های رسمی بیش از 25000 قطاس پرورش میشود. و شورای ناظران شرکت دولتی توجیک ایر مشورت داده است که این نهاد برای دوباره آغاز کردن کارش از شرکت‌های خارجی هواپیما را به اجاره بگیرد. این در حالی است که همه هواپیماهای آن کارناشایان بوده در فرودگاه‌های کشور و بیرون از آن درماندند. این شورا که برای نجات یگانه شرکت ملی هواپیمایی تأسیس یافته است نگفته است که چگونه و در چه مدت توجیک ایر میتواند از بحران مالی رها شود. تفصیلات را در وبسایت رادیو آزادی بخوانید. اینجا وقتی برنامه اخباری آزادی به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما همراه بودید. خبرگزاری‌ها را چون همیشه در سامانه رادیو آزادی میتوانید پیدا کنید. یادتان نرود از آنکه فردا هم شما را با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.